Teritorija današnje Crne Gore je sastavljena iz 3 dela. Imate Crnu Goru, ono što je prava Crna Gora, stara i prava Crna Gora. Imate brda, koja su pridodata Crnoj Gori, i imate deo Hercegovine koji je također pridodat Crnoj Gori. Hercegovci su smatrali da je Crna Gora žiška srpske slobode i učestvovali u odbrani Crne Gore u svim bitkama i širili teritoriju Crne Gore kroz Hercegovinu. Danas, kada Crna Gora hoće da se odvoji u jednu posebnu državu, postavlja se pitanje sada stare Hercegovine. S kojim pravom oni mogu to da traže? A postavlja se pitanje i brda. Također neće cela severna Crna Gora koja je brda i koja je veća od Crne Gore. Brda su veća od Crne Gore. Pitanje je šta će sa njima biti. Ova propaganda koja se vodi u Crnoj Gori, antisrpska propaganda, to se vidi dokle je stiglo to ludilo pranje mozgova i dokle je efikasna neprijateljska propaganda protiv Srba. Ako se Crna Gora odvoji, ona će se pocepati. Tu možda izgleda čak i neki građanski rat da možda bude. Ona će se pocepati i smanjiti, a i ovako je mala. Ono što ostane, to će progutati Šiptari. To je sigurno. To se neće moći održati ni ekonomski, ni vojno, ni nikako. Ta država je osuđena na propast. E sad, kome to treba, neka to i stvara. Što tiče samih Šiptara koje smo pomenuli. Jedan narod koji je došao u Srbiju i koji se našao u Srbiji kao brodolomnici. Njih je doveo manijak kao pomoćne čete kada je došao u Srbiju, zapravo on je išao na Carigrad, uzme vlast, pa je u bitci kod Dojrana poginuo u borbi sa vojskom vernom na Carigradskom dvoru i te njegove pomoćne čete su ostale jer ih Vizantinci nisu htjeli prihvatiti na svoju teritoriju jer su oni bili stranci. Oni su prihvatili vizantijske vojnike manijakove koje je doveo sa Sicilije i Južne Italije, ali ne i ove Albance, jer oni su bili stranci, a i nije se baš tačno znalo da li su hrišćani ili muslimani. Jer oni su kao muslimani dovedeni na Siciliju iz Saudijske Arabije, a u Saudijsku Arabiju došli su sa Kavkaza. U Srbiji oni su tražili da ih naselimo negde gdje će moći se baviti stočarstvom, jer su oni po opredeljenju i po navici stočari. I onda im je Vojislav dao Raban ispod planine Jablanice, se naseli u Rabanu i po tom Rabanu mi smo ih zvali Rabanasi, Arbanasi, danas ih tako zovemo, to je po mjestu Rabanu. Kroz ceo srednji vek oni su bili profesionalni stočari u Srbiji, živjeli na katunima i bavili se gajanjem stoke. Plaćali su travarinu u grlima stoke, nisu imali pravo da prisvajaju pašnjake, ali imali su pravo da napasaju svoja stada po svim planinama. Mogli da se kreću po planinama. Ti profesionalni stočari dočekali su tursku najestu. Kada su Turci prišli kao jedna nova snaga i kada je Srbija se osula i raspala kao imperija, oni su se setili da su oni ranije bili muslimani i vrlo brzo su prešli na islam, vratili se zapravo na islam. I onda su kao Turci, jer svi oni koji su bili muslimani, oni su se nazivali Turcima, onda su oni kao Turci imali privilegije, sve im je bilo dozvoljeno u odnosu na Srbe, hrišćane, koji su bili raja i koji nisu imali apsolutno nikakvog prava. Nije se odmah u početku turskog osvajanja, oni se nisu bili proširili na srpskoj teritoriji. Granica je bila reka Drin. I tek od polovine 16. veka oni počeli se šire dalje,
A tek u 17. veku i njihovo veliko doseljavanje u Metohiju i na Kosovo desilo se krajem 17. veka, kada su pod terorom Srbi morali da beže u Austriju. Onda su oni masovno se doselili i nastavili sa terorom. Taj narod Turci su koristili kao bašibozluk za terorisanje Srba, jer od vremena Karađorđa Turci su jako zazirali od Srba, jer su vidjeli u njima opasnost koja će da ih izbaci iz Evrope. I dozvoljavali su tim Šiptarima. Šiptar je njihov naziv za njih. Arbanas, kako ih mi zovemo Srbi, i kako smo ih zvali zvanično, oni sebe ne nazivaju Albancima. To je strani pojam i strani izraz. To u njihovom jeziku ne znači ništa. Oni sebe nazivaju Ščipetarima, a Albaniju nazivaju Ščiperija. Što na njihovom jeziku znači Brđani. Oni koji su živjeli na brdima, a oni jesu kao stočari živjeli na brdima. I nema tu ničega lošeg u tom nazivu. Mi imamo Brđane, plemena današnje Crne Gore, poviše od pola su Brđani. Onda, kada je Austrija zakoračila dublje na Balkan i vidjela u tom delu katoličkog stanovništva Šiptara, vidjela oslonac za svoj prodor na istok, onda su Austrijanci njih dizali, stvarali mit o njima da bi ih ojačali, da bi od njih napravili jedno sposobno oruđe. I onda su izmislili kao ono Ščipetari, to znači sinovi Orlova, te oni su starosedeoci, tu nisu došljaci, te oni su potomci starih Ilira i tako dalje. Ta je priča tu počela. Prva priča o šiptarskom poreklu, da ih vežu za Ilire, počela je oko 1860. godine od strane austrijskih konzularnih predstavnika i nekih Nemaca putopisaca koji su putovali po Turskoj. Oni su vidjeli u tom narodu koji je imao visok natalitet i mislili da će oni uspjeti da ih pokatoliče. Mislili da stvore jedan oslonac za dalji prodor i Austro-Ugarske i katoličanstva na Balkanu. To je razlog podrške Šiptarima. To je razlog stvaranja Albanije kao nove nezavisne države. Kada je Albanija stvorena 13. godine u glavnom gradu Tirani, tada još bilo je više Srba nego Šiptara, stanovnika Tirane. A Skadar, koji su pridodali njima, Skadar je stara srpska prestolnica. Više od 1000 godina Skadar je bio prestolnica Srbije. Ispod Skadra su grobovi srpskih careva i kraljeva. To je sve pridodato njima, tako da se to ne bi vratilo Srbiji. Ta politika koja je dovela do stvaranja države Albanije na srpskoj teritoriji, ta politika je danas prisutna, ništa se nije promenilo. Ono što je bila za Srbe Austro-Ugarska, danas je to Evropska unija, koja nije ništa drugo nego jedna proširena Austro-Ugarska. Ona vodi istu tu perfidnu politiku, da sad stvore drugu albansku